Rais William Ruto nerigeri kuriunga kaunti-ini ya Meru kiri isigo bunge bionthe kenda kwambiriria aramisi ya kiumia giki abunge ba kaunti Nandi baugite ati nibo betete rais endete ngavana bobo bukionekana kugwatia mwanki nkuruki gatigati ka atongeria bana ngavana iborite ngavana kethiro ni akwenda no eje agakujira ndiunga eje antuku ithatu ya kuruguria mirandi ya thirikari nene. Abunge ba kaunti ya Meru balungamirite region ja kaunti ino liu ni baumiritie muthenya wa umde na kugweta tindionge ya Rais William Ruto kaunti ino weekend ino tuthiete ni mibango na mwaliko wa bunge ba kaunti ino na gutio ndionge ino kuringithanwa na gavana wa kaunti ino Kawira Mwangaza. Muchemanio na safari hiji ibangi members ba parliament ya bunge ba Meru utino ngavana atwejera na imbije atije manto ja nonga kethro ai ti tabangi mipangirio na gwita na kwa muchemanio the president, deputy president na ajumbe bonde ba Meru bangi na abakejera manto jao ijao indi. The point is that arrangement hiji ni national government ibatu tubangite na i project chetu tukatha twina cio utio tukatha twina public rally iri antu beta kwaria siasa ikwenda governor ikwenda ward so jonde yateo batu president uyite launch na kurugura project kumau no more no less tukwira governor kendo mwita for a public meeting. It will be there, we have no problem. Abunge baba bala muthenya wa umde batindite kuthiuronka obisi-ini nkurani ja thirikari kiri kwibangania mbele ya ndiungene ya Rais William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua baliuga miradi ila Rais William Ruto akeja kuruguria ni ya thirikari nene na mingi ya miradi ino ni ya kuingia wira-ini bwae bwa gukiria Islam. No mwanka babu bwathurane bumenye kwina county government projects na central government projects. The president is visiting the national government projects, the county government projects. So, kwe mtu wita kialo negiti kiawe. No, these are two separate governments. County government, executive woyo, in governor. Central government executive woyo i president a support ni ajumbe bawe na bandisi na babangi na county commissioner. Kanto kwa kama na loko development ya loko kwina ki national government kwina ita economic stimulus project ESP na ESP ni national government kwende okutokea kuona president akini launch project cia kuthithia kuja kuboresha kana kuthithia thoko chira antu betu itarangu ituburi kurikana nginya promise yewe ki hustlers no ndo wa mama mboga watu wa boda boda na wengine kwa na project aita kila oncha inyacha kuthithia thoko nikaenda antu betu bakagunika. Abunge baba haitha nibogite kethirwa gavana Kawira Mwangaza akethirwe na nyonta ya gukinya mucemanio ni ujo atimwite gutina thina no ikum kwa ngabana kenda kuya kuthithira twitangiti crashing no ntono yangiti crash tutena thina no tutimio murigiria tukwenda kuungania siasa na maendeleo. Safari yetu hii maendeleo ni tulibatu tena kanya kochokanira na kuchanio cha siasa hapana. Batu ushirikiano wetu na serikali ya William Samoei Ruto ni maendeleo peke yake. President no kaidera master of ceremony kimi chama ni ondere kaidera no kwa no karia na no tiaria na utino tupiche tent to ko kaida kwina ati kiuthurano kutweke ndi pengine mutongeri onturarie mwekurarie mukurarie MCA MP bawangi president no kadisenda au no kanekera mai ne bichinyora ite tangwe chawe no tu nyedare da chongwa itekwana
abunge baba nibolita kariba kauntini ya Meru kumwili namba nene ntere nkurani ila mutongorojo ande akethirwa gikinya kenda kumugwata ugeni. This is the right time rigwejite nontu na ndikira tuleterete Meru bakona ntukuiwa kethari na batu na kethira erara na batwi riu akija takeja gicokaga akeja kurara na batu ya urara na batwi yatwachwaga kura kwa ntu Meru bumire various places ubukuru. President agomba kwitha akiaria mantu ya market ya maua irora tombete kwitha tuki promise itare siasa agomba kwitha akiaria mantu ya maua stadium akaria mantu ya housing arora maua na mantu ya barabara ingi na tafadhali tumbe kwitha tumukaribisha tumuoni tumuendete nontu at least da hiyo economy numbete kwitha kianjiri ochokera na inye mbisho mbete kwitha kianjiri kuoneka bia kore biombe takwitha bikioneka kwa wingi na kwa hivyo watu mbekwitha tukaribisha president ya narora na jama ndio jatu bangite ja safari hizi tijoja mwisho wekinya Mei na Juni president agachoka Meru kairi na jama zio jonde je turete kanile na president kwa hivyo bangi bugweta nyumwe na bakaungania manto jetu iba twa manto jao na vete president kenda bomba ukara nabu kuma muji muneno Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kadenya.